Nofse nare tajeb lelkol had. Pozdrav svima ljudi i dobar dan. Prva reč koju danas radimo je pas. Što se na malteškom kaže kelb. 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 Mačka. Koćek. Atus. 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 Jabuka se kaže tufih. Tufih. Ima jedna plaža na Malti, zove se Tufiha Bay. Možete povezati. Plaža Jabuka. Vrata. Bib. 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 Automobil. Karoca. Karoca. Čak i ako je jezik u osnovi većinski arapske gramatike, ima mnogo reči pozajmljenih od italijanskog, engleskog, malo francuskog i sl. Ovo sad, sljedeća reč znači čovek, muškarac, a man na engleskom. Rađel. 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 Devojka, žena, osoba ženskog pola. Mara. 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 Novac. Flus. Flus. Emoji vatrice. Fiamma ili nar. Fiamma znači na engleskom prevedeno flame, što bi značilo plamen, a nar bukvalno znači vatra. Može da se koristi oba u zavisnosti gdje je u rečenici, ali samo je bitno da polako pamtite reč po reč da biste razvili veštinu pričanja jezika. Kuća. Dar. Dar. Dosta slično domu, kad kažeš reč dom. Dar. Garderoba. Hvejeć. 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 U smislu odeća. Pričanje nekog jezika, na engleskom jezik se kaže language. Lingua. Zvuči slično engleskom. Lingua znači jezik koji pričaš. Zraben. Znači obuća. Specifično neke patike za trening i slično. Ono što ljudi iz Hrvatske kažu tenisice. Zraben, shoes na engleskom. Dajsa. Brod. Dajsa. Vidite da bukvalno ovo jedno slovo gdje je napisano G i H sa crticom, koji izgleda kao Č, G, H se ne čita. Znači samo D, ajsa, dajsa. Brod. Hleb se kaže hobs. Hobs. Kada H ima crticu gore, čita se. Kada H nema crticu gore, ne čita se. Ovo sljedeće je zejtin, ili ti zejt, ili ti ulje. Kao na primjer maslinovo ulje, zejt. Postoji jedno poznato jelo na Malti koje se zove hobs bi zejt, što sad već možete vidjeti. Hleb preliven uljem. Lako povezljivo. Naočare se kaže nučali. C sa tačkom gore isto kao Č na ćirilici. Izvinjavam se, na latinici. Isto se čita na malteškom kao Č. Znači nučali. Naočare. Jako slično. Naočare za sunce. Nučalijet ta šemš. Naočare sunčeve bi bilo prevedeno s malteškog. Šemš znači bukvalno sunce. Nučalijet ta šemš. Naočare za sunce. Nakon toga ras. Ras. To znači glava. Reč za Boga na malteškom, nebitno koja je religija, kaže se Allah. Allah. Nebitno da li je čovjek hrišćanin pravoslavac, hrišćanin katolik ili musliman ili šta god. Allah je reč za Boga, ne za specifičnu religiju. Knjiga se kaže ktib. 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 Ljudi se nazivaju nis. Nis. Kao množina ljudi. Familija se naziva familija. Familija. Jako slično. Za još obrazloženja gramatike zapratite moj YouTube kanal i dalje ćemo razrađivati jezik u sljedećem klipu. Pozdrav! Na rak!